Pekanbaru. Yup. Dengan julukan Ganesha. Ini teman-teman. Nah, bergeser sedikit ke depan. Ya, Oke, terpantau Putra Pelangi nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami menuju Kota Medan via Pekanbaru. Hadir lagi di YouTube PTTV Lintas Minang. Putra Pelangi. Kita kembali hunting di PLTA Batang Agam Sumba. Jangan lupa like, Just komen, share, mantap. dan subscribe. Selamat menonton. Yup. Medium bus lagi. Medium bus pariwisata. Kami menuju Bukit Tinggi. Oke, terlihat jalan raya Bukit Tinggi Payakumbuh ramai lancar nih teman-teman. Pariwisata yang kami menuju Pekanbaru. Oke, NPM eksekutif dengan julukan Ganesha V12 nih teman-teman. Nah, kami menuju Medan via Pekanbaru, terpantau di jembatan PLTA Batang Agam. Keren. Medium bus. Oke, bus medium Pajaria Wisata. Yes, mantap, Membasuri. Keren. Pajaria Wisata menuju Pekanbaru. Yanti Group medium bus yang akan menuju Bukit Tinggi. Wisata yang akan menuju Kota Bukit Tinggi nih teman-teman. Nah, keren. Lama sini lewat. Daki mana Om? Oke teman-teman, kita bergeser sedikit ke depan nih teman-teman. Masih di lokasi yang sama. Tadi kita di sana nih teman-teman. Sekarang pindah ke sini. Medium bus yang akan menuju Kota Bukit Tinggi nih teman-teman. Oke, terpantau lagi medium bus lagi ini teman-teman. Efek hari liburan nih teman-teman, ramai nih bus medium. Yuk, terus oleng.
Mantap. Yanti Group. Yuk. Nah, kami menuju Pekanbaru, Dumai. Oke, selanjutnya ada MPM Sultan Class nih teman-teman. V71 yang akan menuju Kota Medan via Pekanbaru. Yup. Sultan Class. LF Yanti Group. Yup. Riau Indah. Oke, medium bus terpantau. Yup. Jalan. LF Yanti Group akan menuju Pekanbaru, Dumai. Medium bus. Armada Bumi Minang. Sarah menaikkan penumpang di jembatan PLTA Batang Agam. Kayaknya di belakang truk ada medium bus nih teman-teman. Nyaman Holiday kayaknya. Oke, Jangan masuk. lupa like, comment, share, dan subscribe untuk TV Lintas Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.